Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kahanyaw Trap Youth Council War Jaintia Circle kala yang persya ya karai jong sorkar jelaban ailat ya ka jingkhayi bari hapdeng kari India bat kari Bangladesh lengba ka kat khayi hatamabil dauki kaban sedang naduk ka pratarik bunai jelio arjar arpo o president jong ka HYC War Jaintia Circle ula ong balada ka sorkar ka yaj be chakman ban play ya kani ka kat khayi ka HYC kalong ka balapan kre ban yakun persya bat ka sorkar ban yakhi paitba ula ongru baka jing persya jong ka seng ban play ya ka jing khayi bari kalong halor ka nongrim bakandon ka jing ma ya ka thain bad ya ka jelahi barokwe namar ka jing sapriang jong jing pang klam COVID-19 uni unong yalam ka HYC ula ong baka seng ka tip shai baka sorkar kan nomla ban penbiang ya kilat jing eda ban te lakam na ka jing sapriang jong khunyang jing pang kumbala batha da ka tanat ka koit ka khia bad dai halor ka ni ka nongrim bad dalai leiru ka seng kan nom priang ya ka ni ka rai jong ka sorkar Peremjur ya kena ka sorkar MDA halor ka jile thamula juga ya ka yap ka im upai ba hapadeng kat kena ka saw kasian ba ko partai bar ka wei ka mat ya kena sneu na ka jing posted so una ukhin Jepang COVID-19 ka bangi ya upai ba coronavirus Tehalar kada rin ada kesorkar jala jongi kap sinyal ya kesur jong upai ba jia ba una o coronavirus un kta apo warja dia kesorkar kalak mo ban bakli ya kta dalelero nam tharai dehalar kana rin yes scam ban angil lalu kibala put kre banyak kun persya bat kena ka sarkar kebom sinyal ya kesur jong babun balan busin ngiyai ki nami kha jangi ha par election ki pesawat jur ya ka tin juki bakin aji yada lane bakin kitkin ba ya kata kelengkor kejing jong ye jong upai ba ndrai hakum kada ka pa ka pertebara ka wei ka mat ya ka nem sni ka bala isak sot halu kata ndrai kida kida mi khajang ye kim kuslai kim perwai ya ka jibun joki bakin pli ya kata ka international import ba ka spot ka banja nang ne sakmat Hato kalama man tembiang ya kijingdan kam jongi pai ba lada dia ba una corona virus un kita hando kan no kala pada aji ada ya kita ki eksporter lene ki driver kinong bela lembaga katoka internasional wat gila ya i wat kita ki basyo kapo karantiro kadang sem jenjar komno par kala pada aji ada kat ya ketai ke kam kabala itrim kabala isak sat yang upai ba jela namar kata kabantai yakinang mikmat jongi bakin penhe tangkatin haki lapatai kubar lada kim snap lane kim sinyal ya kesur job upai ba babun balang syajur kalau karai jongka sorkar bantli ya ka pada trade te mar kani kan bu kajima ya kathan ji barok kawai te ni ketu ya sorkar ba kamde ban kaki bantli ya kan ka international import dan export mar kan kata sibun lagi perathan ji ba muknya Jepang mar ni Bangladesh minta laki bang Jepang lapoin tu bang jatam badisi boy ajar lah ispak minta kecingkeli kalong boleh ke sokar ke keki dan pli yang kena ke border nama hakum kena ke pol ni kepanglah kakiu nak kepol sekepol
wat na Assam ru interstate movement ka sarkar keempat sya mani no si news ru kaong hinu kiba jailat yaki kedon ke anjong government kiba late sabah state ide tip shwa ya government ada ki tip shwa government di bangan hakai ni isya kapor na apor ka government kapta yaki paiba de ban but yang ne ki protocol sejong ka government rek paiba ki kumu marketing yang pin Jepang de isel ngopat ba government kapai sana kemat ban li ya kaboda te kaseng kala yang scam hanong rim ba ladong ada aja kat balong ru kaseng nekar paiba di mi samadan benin persya yang ne ditemu ke sarkar kejingkli kelong kowe sarkar ada jia pada pas nam jini kimat yang kenyan Jepang COVID-19 atau ke sarkar kalan em ban bakli ya kane kalan em ban pembiang jidong kam jong partain jini namanya i baro ai percaya menta i kimat yang kenyan Jepang COVID-19 buat kita kiri baper kibla biang kita ki saintis kita ki medical jongki ngai ki berselap yang dawai terlepas ke government mengkelagi kekerti saban pli ya kepada teni nak kalian joni ni ketu yang sarkar lada dangdon kejinya tiplem para beriu bakal sebha bakal sengap bangan ab yang kecing kerpat joni ki paiba ada de kumta kam to penidong kata keri kata demokrasi pakai sensyar ban ablang yo paiba ta keju kapon ila yo shibun ki phone calls laki snong ba per pa makiru kiong ki persajur yang ne jin tumu ka government bantli ya ka boda mar ki pai pa ajuni hakum ne ko por ki man shibun ki jinge kalor produk paslam nomor ni sini kata ni im nak bani rep yo kwai tumpau te lese kumakane ka kim kasau kena jenjar bagi produk proslam kim yo manedi yang kuat itu kim dam kita kiyo kum ni sane ni im kadauki kowe kiyo kepala benanam ha apa kami kalian ni dah bani im jadi yatit ya kuat itu bat sibunjai te dikentu ya government ada long kepala bahkan semua bahkan bunuh ya kowe kayo tamta ban idiot hit tamta kwa ba tipo mar ki bridge ni ta kimat ke ji halor ka bam gadi kimyo pisa pilai maleji litit ka kwa tipo re kana ko porpat ni lengo ba komen kwa ban pai sata kamat re ikentu yaki rompak senong senjuk senong bat ki sen sambla bat ki paiba barok kowe makin semha makin yang teli namta kene gaji temu jong government makin de ki man ailat ya government penpli ya kana kepada trade hoi isu tu ba barok yang kepertai kahir bhat ekonomi kamtam ko kastet batu jelaji kadul nongpa mar kimya ban pli ekta international business dre kamde pat makan pai pat da goe pat kalenti bakal sim ko bu maka penting pesme ini gipai ba namar ni sotu ba gipai ba bapli kiburom ya go government ada ko ong le gane le katai dre ada government pat kam snap ya gajing kapat junyi kam toy ya ki nomi khamat junyi bakin keren mane bakin perkat kumno bagi paiba kamtam gi emle junyi kiba hap hane ka tanji riwar usla bat ka kene konsumsi junyi sebanam rem ba nikin tujur ya kini gi emle bakin semba bakin perkat lem ya konsumsi la jong chungki namal isuto balada jia ke kimlat kimambakli yau duk so
hakane ki stom kim te hagini di si perwami kubar ban pilino ya ka boda nyil yo ban kren katukan ngut ki riromba ki rushempang nyil yo ban kren bat ki trajika jong kini ki promotion pamakiru kim sentenat ya kane ka jira government pamakiru ki persajur te meninru nyil yo ban kren katungut ki kiriu pokmat dengan orang kita ki eksporter kiba supply no mau sa Bangladesh kiba makiru kim setenat makiru ki om idang don ki kunikti idang pakat ki kunikti nama ladajia ke nimla pan jadai ki kun namar nuknyam jimpang de banyak ting yai wei dah aku mun ko pon iseng badong oi ni dong kam ta bisa padim de aku mun ko pon government bangsung pha ba inde pan sim yang karai kerki kanu kam kade ban sim kade ban pakat ya kayak im masuk ke san jang senong katau te ko we ni kan tujur ya ki accession jang kini ki limestone apa ane ka tanjuni bakin sempa kimde ban kerki makiru kimde ban sem komen ba ka government bolai la iki Mama kiru kidon ikun ikti skem ka jingat tip lem para buriu kadang don ada kam don syu kaseng kanjat pat na kuai pat di ta gini kisni balade ni yo ba pendu yo lokal mle ji malak kamen boy bam uru ulak kren syai ini uang hakane gitu benar dan sawan ni sepli baik ya ka boda trade ini yang seniru tai kesni ni ong i bani nyai persya ani sekhaman ada government kam snam teni damun ba de lokal ne enjuni un up seo ya gajing kerpat ni pai ba kawelu padeu lokal ne enjuni ba pe dengan konsensi bobat ya ka tenan jong ka pada dia re iman umsumla ban ai ni kata gajing da lamba gaji yang mir jimbun ba gaji yang kain ki alpok kabinet jengki kisi yang badang hukum kasai ni perenjur ya kan nama kat lokal Malaysia babat ya kan tenat boda musim perkat di pai ba kementai ayu yang government kan bu di gunggat amal kipor perkat berti BSF incek kini kali kini brio diperkinggar pemjat kongwan ada degum ne kaum toy tangkan jan perut tini kum kaseng in krem bet basai ya sarkar maka de ban singe mardor yang ni temu jangka ban beli ya kabadar trek pelada kamsunyo ya jikerpat jonyi kipai ba ni kaseng ni lakloy ban mi hamadan ban yakun par government harkan par kipai ba pa kenang penilai nuknya Jepang. Semarang satu bagi gejing pli yang kata gejing kang ba kalong ke bama kumbamun ni kuat semba yang tahu COVID-19 bandrung apa tanda kata junyi. Nada aja nuknya Jepang uyo iwe ne armut lagi para junyi bagi tapat di partai junyi kenya kendu sibun kibriu travel government ru kancem juga ban lewat kita tulis kontak nomor umde kuma ini kisi bradep ni bagi pada personam junyi ki bahasa state bakule super state bagi lawan kila syangkop kila syang kita garantan setar dan kibami positif dari government hang tu kadang la ban ai kata lagi dalam tau pai ba red da jiapat kimi harga jika pai ba mungkin Jepang try government ro kamla try pansim karai bakri menindu nyeli di daptu ka official notification bal pumi da government ya keturu imsel tenat nyiru nyingkren bet da pasai nyi persabet wala government kala ai kita ki protocols
bagi eksporter bagi tai non trade jong motion kide ban bot di kendon jangka government susu nakalian juni kuat ban kentu ya ka department jangka agriculture dan horticulture bahkan siang bah ban pekat no amtai ni gi beri ku basang ini thai kaput makum kan ke jenjar imjolat ban lady litit ya ki kwai ikupau juni kadang bagi produk personal juni pertanyaan juni kinjo ban lady yang tak ki marep jengki ikat ya government bende bahkan buno kata kayau panedi yatit am tau kwai ikupau mai nak por sepuan sekwe ki district ko di Sinong di Tabu Perper di Simkia itu di aliang departemen Perper di Simkia penbu ita iyo nang pai bab susun sai ni na aliang ni ro kong kathai ni kwa no penbu no ta yo kena bagi marep ni kin ongput rada ki marep ni ki put rai sarkar ro kamla membakli yang aneh